Gái ghi ra si na hot na Les pa malawa ng mga kwentos di kanun pota Martoro hiningok ko na sinangan niya Buenas dan half a day main la dapat tapalo na bonito taloni. Wow si JC si Kid Conception binigi kwentos kuahan no nanu segmento ni Panatsu podcast ni presenters Dr. Michael Babakwa sa hanggang magahit ng pansawa at anesti okay magahit na esti pat para sonika muna tanah apurau masih di finanago ni kultura dan finanago ni lengguahe apa man mas bonito ni para tasogi no como guaha di communication no, a little bit of communications and dialogue dan itaw-taw tama siya mo nagilutano na manggayam do malatata na how man disclaimer nilignya pag disclaimer todo dusti bebeosangan sa ginin guahu ha tawza no sumanganyo afa bebeosangan tawza topic ko masanganyo bebe diskuti tawza politikat na parti bebeo mensahe pat bebeo tatiji tawza gini pura minaudik isti bebeosangan no there it is disclaimer tawza sumanganyo afa bebeosangan no sasangan na muna jagin magad na gini na sokko dan ni corazono dan ni opinion na asti gwana bay na sinabenti mafakta dan ni opinion mizo lo gracias a Dios jigi na bonito tunay sa manmanaid na oportunidad para ta opitati para ta diskuti di tas ki man na comprehend mo na na maulik to di mo na no inanauta pues buenas dan half a day talo para hamzo bonito pag nataluani lo no malata ta diskuti di dia stiti gapan ako stinan podcast pag na dia para ta diskuti zi eggan na masusedi zi guano animasao tigi eskwelaang katoliko St. Anthony's Catholic School sa Tamuning no ni fanan guahan no umagang tutungo ko umagang pag mo estaba guhilo asang ani anu manaid mensahe magataf kana adayam do sa no guahan no animasawi gato na lugar ni gua sumangan nanu gua pakinya fanan za pero na fan libre za or rather po na fan Thailand zi tautan ni mangayi nung pa inaluhan na para ta hungok sa podya niga pa zi news or niga niya na muzing zi news na zi eskwela ni gato gi Nashville Tennessee no ni tres na famaguon man matay tres na no total man matay size po todo tres famaguon elementary school eskwela elementaryo eskwelan tinituhon ni mas tagpapa na eskwela magano para di famaguon ni elementary dan napiniti para humuka di guahagino magpinino ni ST na klase na sucedimento za tizata na para tahungu ka na pero tayo ini po masusedi kita nota no da kalang tagi guahan no awd mafananan copycat mafananan zi pero mas pipi atensyon pero ma-attendi benti na o guahan no masusedi ni timumago fitaw to benti sa kanto lang ha polo da bel so gusti da dayam zugino no again tanasti sa matus tigiduran tini kuresman no zahita ni manggarilihon zanggirilihon tataos tahong dito do din ay manuhuzang siya na no tinigi ibiblia no ni taymano magadupot sini matuya sacrifice ginin na sign na sa Kristo dadigi na matitempo gi tampong kuresman para taon ra Esta para funada na sti otro niya na domingo dian webe gi Abril na Pascua no rather antes ya na Pascua na Easter Sunday April 9 data na como taatan todo do steam tataw sa digini gitanutan ni tato ni mamatay ata na zi ilino ni alatsa
Siya man masoda tao to man matay siya at na zi winter storm ga tigi Estados Unidos at na sa no na sucedimento that de ver ita faisen mai sai ni tamano para ta fana mas fu mo na sapu mo na ni na lota para hita dan ni famugunta dan ni nota tisia ni tamano ta na suha jagi ji hinasun baba ni gagi gitin titanosta sa pudi pwede man nabubaw pero ujung na paghapon so i-report para di Nashville, Tennessee na school shooting, elementary school shooting. 28 anyos na Palawan. Sige masolda na sumugusti. The shooter was a 28-year-old woman. They punto it could be an 18-year-old man or a 58 or a 88-year-old man. Ti preciso magay i-edad. Low it could be anybody, no? Sinya masya haji sina matawid. Zigi na sempre sisu i respeto. Sempre sisu i espirituta, espiritu ni nafamunik. Na di pa tafan afo ulit muna. Puno faktu da para ta susedi at na klasin malabida, no? Ni sinya magay ba tanabubuza at harabida gwiza pero na lamin zan pero na tailajit muna. Zanu na piniti may paratahas sa mga ito may mamuno muna itano sa sinya binti naluk i politikat na banda sino na ari ti pwede na politikat itaw to man matulalay ka tempo mas itaw to pag tempo mas pag tempo mas man baru ni apa man lagu na pero matsobi daring may kung i TV may gagi TikTok may gagi social social media está Facebook, está TikTok, está Instagram, está YouTube. Ano siya na klasen babarias. Tagwa na ba na matugi na suntaw to magay na pudi gayi guhi talza gwa malika. It's okay. It's okay to do those evil things. No. Lohita na kultura ni malagota para sanday non klasen ni nasu. Sa masya tay maanuin mo na. Masya hanziyaw na kilisdon. Kumumali ka man hasu. Talza bibir sa nangoni na tuntungo diferensya gi minaulik zan pinaba na bangka. Za masi para ta unra magay ifin isay na siya. Benting gin gayo ginagirilihon na banda. Unray finanawin i manyantos siya. Finanawin sa Kristo, finanawin Zeus. Ginano na manera man nag-omo koronatan. Na suwa no siya peligro minalahi mina action na suwa to di titenosta data fanaguti kan na ita na sina no go pass gini gilutan nota si yama temtum si King Kim Jong no ita to Korea si gata no Russia si ga Russia pero malo na po puno ita to Ukraine pag-ugi Estados Unidos sa di political landscape mafananan ni siya yulogi sa gang kongreso siya manaapanti gini magigidagwahan sumipara lokwi na sumipara da man gof mumu muna masya mumumpat sa talo timan mapatugi gi profan apamulig da profan akomprendi do pero manasua zi binaba i inasosyada tasugon muna mas mampu si tempo ani estiu tu manisakan di 2022 tasanga na ay matulay ka mo ni tempo do mas maulik muna para hita todo ni tao tangguni sa ni Estados Unidos da manabay naman matumpuan magay ta hasunat timafatu sa bagay no sinya ni para mas maulik tempo muna. Jadi manggagi legislatura in kita atan pro patafan fina maulik ta ni gobyerno ta ni mangga si isla siya pero nafan maulik ket mona lo titodo sina matsogi gi umbiahi jadi biar tanai mas presensya bentino ang kinadzuno tan necesita lo ipunto gini debilita baba kursunta data sen na sumaga data tutuhon gini ni zaita hafa minaulik tan hafa binaba hafa pratafan ogi famagonta afar para tapuluzi famagonta dani manon natatisi na
Sudirano Nestinagat Buntano lima pananan guahan dan Norte Marianas kan kun todo di tanu ni zimangaye maniluta da manay nata kita tigi sa Amerika dan Europa dan basya manugatu na julutano na mangayi kumukasti. O kuka binalagota para iminaulig muna do mailada tahaso na fanani minaulig tinituhon ginani kursunta para muna. Dan kadada este na podcast lo wahaso este sa po di sucedimento siya gi mapos ng tumun semana dan ipago gi egan din si wahanu so mga ni eskwela na guapakinya sa si paron haswa do ana sustuto di manayna na sustuto di maestro sa ni mangat siya famagultaan sa para tahodong kita prataso na gwapo faktu gato tapo na pamuti ta por mana pinite ta por mana fandon todo dui famaguun gi tisinya do ta accepta gini gi itanota ti hitanon na klasen tau gi di para ta sanda yung banda do sa klasen sucedimento ta para talo na malika to di alu taza gwa sa duput siya ay tiduput siya so masaya sesso masucede no kita tigi Estados Unidos udisesya walara mohon dan ninain mo fakti no na tempo gini kita nota. Doon to pa para na podcast para iminago pa masta tan muna. Digo na ba na na sustusya na klase na asunto. David yung masusedi finena. Popapalansya guido fakto iminaulik magay. Kifino yung litera na mula sa masanga na you cannot have good unless you have the bad. The balance siya muna todo. Lo tihitan mo no klasin tawtawag sa may ganya man maulik na tawtawag ka man baba na tawtawag sa tanto si man baba pwede latsi mamafat na gunya latsi na talan matsuli para mo nagi karera niya yung linala niya. Pas giminagok na banda malada to celebra esti mamalada Pasko Easter Sunday malata celebra i pamilyata malada ta celebra i gunaysa malada ta celebra i linala live live alive. Wow, second conception, wow, si JC kana fan monitor muna este otro guy buenas tanapade Sa hagu zangwa gunado